gushyingurwa mu ishyamba muri Nord Kivu. Ni amakuru avugwa kuri Liyetena Koloneli Wiringoma, aho amakuru ari guturuka mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aravuga ko Liyetena Koloneli Wiringoma yaba yamaze gushyingurwa mu mashyamba yo muri teritwari ya Masisi, mu gihe abakunzi be bari biteze ko ashobora kuzashyingurwa mu cyubahiro. Biravugwa ko Ngoma yashyinguwe kuri uyu wa gatatu nyuma y'umunsi umwe yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe muri teritwari ya Masisi. Umunyamakuru Pelo Luwala abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ibi abisobanura ati bitandukanye n'amakuru yavugaga ko umurambo wa Koloneli Wiringoma wagombaga kugarurwa Igoma. Amakuru avuga ko yashyinguwe nta cyubahiro na gito ahawe kandi mu ibanga rikomeye kuri uyu wa gatatu mu ishyamba riri hafi ya Rubaya. Nuko uyu munyamakuru Pelo Luwala yabivuze. Amakuru yuko Wiringoma yashyinguwe mu ibanga aje nyuma yuko kuva ayapfa AFC yakomeje kurucikarumira kuko nta tangazo ryashyizwe ahagaragara cyangwa ubutumwa bwihanganisha umuryango we n'ubumwe icyubahiro bigeze bashyira hanze ku mugaragaro nk'uko bigaragara. Ruwala aravuga ko uruhande rwa AFC hari abagerageza kugabanya uburemere bw'iki kibazo, aho bamwe bavuga ko Wiringoma yaba yari umusirikare yari hariye igihugu kandi yarapfiriye ku rugamba. Kuko rero bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Uyu munyamakuru cyakora aravuga ko nubwo Ngoma yari umusirikare ukuri ari uko atari umusirikare usanzwe nkuko rero babivuga. Yunzemo ati gushyingura umurambo we mu buryo bwihuse kandi butagira icyubahiro bituma bamwe bakeka ko uwo mutwe washakaga guhita usibanganya ibimenyetso, bikongera imbaraga ku bavuga ko ashobora kuba yarishwe mu gikorwa cyo kumukuraho cyabereye imbere muri AFC, aho kuba yaraguye mu gitero cya drone za Kisekedi nkuko rero bamwe bakomeje kugenda babivuga. Si ibyo rero biri kuvugwa gusa hano muri teritwari ya Masisi. Urugamba rukomeye rurakomeje, aho imirwano ikomeye iri kuvugwa guhera mu gitondo cya kare kuri wa gatanu ku igenekerezo rya 27 Ruhuma 2026 muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni imirwano yahuje abarwanyi ba AFC n'ingabo za leta ya Kongo ziri gufashwa n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Ikinyumba hafi ya santere ya Nyabyondo. Guhera mu gitondo hari kumvikana amasasu menshi mu nkengero za Nyabyondo. Hari imirwano hagati y'M23 n'ihuriro rya FARDC Wazalendo Ikinyumba muri teritwari ya Masisi. Uyu ni umuturage wo muri aka gace wabitangaje. Iyi nkuru rero yatangajwe n'ibitangazamakuru ivuga ko igisirikare cya leta cyazindutse gitera ibisasu muri aka gace gikoresheje drone. Nibura abasivili babiri bakomeretse muri aka gace ka Isaro. Kini igitero cyatewe umubwoba mu baturage, aho imirwano mishya iri kuvugwa mu gindi mirwano yabereye mu midugudu myinshi iri mu mirenge ya Katoyi na Osoba Nyungu, aho igisirikare cya Kongo gifatanya na Wazalendo cyagabye igitero. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari giye kutubwira byinshi kubiri kugenda bitangazwa ndetse nuko urugamba ruhagaze magingo ya. Bwana Safari, wiriwe neza? Wiriwe. Safari, biri kuvugwa ko urugamba rukomeye ariko hagati bakavuga ati Liyetena Koloneli Wiringoma yabashyinguwe mu ibanga. Ndagira ngo rutujane muri ayo makuru tubwire ido n'ido ku mirwano ndetse n'ibindi bivugwa. Wongera ijwi? Nyuma yuko noneho ku mugaragaro ingabo z'ibihugu bitandukanye byaje gufasha ihuriro rya FARDC bazamaze kugenda zigaragara, aho ari ingabo zaturutse muri Angola, izavuye muri Malawi, Tanzania no mu Burundi ndetse na Afrika y'Epfo. Yego. Magingo ya hani warikare bakaba barashyize base militaire, ariko iyo base militaire iri kuyoborwa n'Abafaransa. Yego. Aba Bafaransa bagera muri 200 ariko bari kumwe n'Ababiligimo. Bigaragaza neza ko aba Bafaransa aribo babashije kugaba ibitero byahitanye Wiringoma, ndetse bikavuga ko aribo bakomeje kuyobora amadrone mu bitero bigiye bitandukanye. Bigaragaza neza ko noneho bitaza korohera ihuriro rya AFC bitewe n'uko iyi base militaire iri warikare byari byitezwe ko n'ubundi
bafite n'ubwoba ko isaha ku isaha warikayo bakongera bakayigarurira. Kandi koko urebye ucunze neza urareba ukabona ko ihuriro rya AFC rikomeje umuvuduko ukomeye, kubera yuko akomeje kugenda hagaragara ibitendo bigaragara, ndetse no kuba noneho nta kintu na kimwe bafite cyo kwikanga ku mpande zose. urabona yuko iby'agahenge kari kitezwe ntacyo kakivuze, ndetse mwagiye mubyumva ko abayobozi bagiye bavuga ko n'ubundi ihuriro rya FARDC ryo ryaviyoye iby'agahenge. Akaba ari nayo mpamvu ubu tuvugana ihuriro rya AFC ryakomeje kugaba ibitero bitandukanye, aho nakubwira yuko hari Masisi bamaze kwigarura ibice bigiye bitandukanye kandi byinshi, ndetse saho gusa no muri Sud Kivu mu gice cya zone ya Minembwe ibice byinshi, nyuma yuko habayeho biriya bitero karundura byahitanye abasirikare b'ingenzi b'iri huriro rya AFC M23. Urabona ko batangiye noneho kugaba ibitero, apana bya bindi bari bategereje ko bagabwaho ibitero. Iyi rero imirwano igaragaza imbaraga ndetse no guhinduka gukomeye kugaragarira buri wese, bitewe na komba ihari, aho noneho kera kabaye ihuriro rya AFC riri kwigizayo abaturage. barabigezeho kugira ngo bigende gute? Baravuga ati mwemeye mutuje tubashakira umutekano, bakabashyira ku ruhande, n'ubundi umutekano nuza muragaruka mu byanyu, mwe kugira ikibazo. Ibyo ni ibintu bitigeze bibaho na gatoya. Urumva ko n'ubundi icyo bashaka n'ubundi ni operasiyo zikomeye ziri gukorwa, ndetse mu midugudu uduce bagenda bafata, baragenda bakuburamo, bakora ibyangombwa, bareba uwo ari we wese utari usanzwe muri ibyo bice. ubona yuko noneho ingamba bafite zitandukanye n'ubundi nizo bajyaga bakoresha mu bihe bisanzwe. Ubwo rero biravugwa yuko n'ubundi hano hari amaboko menshi, bivugwa ko magingo aya hari abacanshuro ba Rumaniya bagarutse guhangana n'iyi M23, bitewe n'uko bahuye n'uruva gusenya igihe Nord Kivu yafatwaga. Urumva ko noneho baje bafite ingamba nshya ndetse no kwihorera gukomeye, bitewe n'uburyo iri huriro rya AFC ngo ryasebeje aba Baromaniya. Bakaba bagarutse nabo kuba bafasha nyine cyangwa gupagasa, ndetse no kwihorera kuri iri huriro rya AFC M23. tanga ibihano ku gihugu cy'u Burundi ndetse no kuri perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nakubwira yuko nakugeza magingo aya bongeye kugaba ibitero, kuko bamaze kubona ko nta kintu imiryango mpuzamahanga yigeze ivuga kuri ibi bitero byabereye muri ibi bice. Urabona yuko n'ubundi ibitero bikomeje kuba kandi bikomeje gukomera. Ibi bitero abenshi wenda bagira ngo ni ibitero biba byoroshye, ariko nakubwira ko imihana yo muri ibi bice bya Minembwe isa nkaho yabaye imisaka. Hari udusozi twagiye duhiduka, twabaye umuyonga, ku buryo ushobora kuhagera ukibaza se byagenze bite. Yego Safari, wenda ikindi kintu twakubaza nacyo dufitiye amatsiko, twabonye abasirikare ba Angola utubwira ko bahageze. Bihagaze gute abasirikare ba Angola? Bari gukora iki? Ese bari hehe kugeza ubu mu makuru mufite? Abasirikare ba Angola harimo abagiye Kisangani, kuko bari umubare muto, ariko ubu ni abasirikare nabo bazi iby'ikoranabuhanga. Abandi bari n'ubundi Karemi niwe wari gutegura amaoperasiyo ya hariya mu Minembwe, kuko nakubwira yuko ibyabaye byose mu Minembwe wabibaza abasirikare ba Angola, kuko nibo bateguye igitero cyahitanye n'ubundi Colonel Claude. Urumva rero bitewe n'ikoranabuhanga bazanye, bafitemo indege y'intambara bari bazanye, ndetse na drone zashigishe cyane bikomeye. Iri huriro rya FC na NRTP twirwaneho, urabona ko n'ubundi aribo basa nkaho bari kuri front line muri biriya bice
aho n'ubundi bafatanije n'abasirikare ba Israeli basa nk'aho bo bakomeje nabo kugenda bareba uko situwasiyo ihagaze ndetse no kuyobora ibi bitero nyuma y'uko babonaga ko abacashuro bari bamaze kugenda banana. Ariko impamvu ikomeye izi ngabo za Angola ni uko ziri gukoresha ibyo bikoresho byabo, urumva ko zabitojwe kugeza magingo aya. Ibikoresho bya Angola nta kibazo byari byahura nacyo, uretse indege wenda yarashwe yashegeshe cyane cyangwa yababaje bikomeye ihuriro rya FCN deputirwa no kuko niyo yatangaga ubutabazi bw'ibanze. Ni indege yakajugujugu y'intambara. Urabizi ko hari indege z'intambara ushobora gutakaza ku rugamba ukavuga uti ino ndege iyo yasiwe hehe? yarashwe ku munsi wo uyu munsi turi kuwa kane, yarashwe ku munsi wo kuwa gatatu mu rugo ni mu masaha ya kare, aho yarasiwe za Kisangani n'ubundi kuko niyo ni indege inyaruka kandi ikomeye, niyo yatangaga ubutabazi mu bice byose, haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu. Urumva rero Israeli bitewe n'uburyo ikomeje gukora ibikorwa bigiye bitandukanye muri ibi bice n'ingabo za Angola, biravugwa ko n'ubundi ubufatanye bwabo uko ari babiri ari bwo bukomeje gushegesha, bukomeje kubabaza bikomeye ihuriro rya FCN ndetse na MRDP twirwaneho. Reka dukomeze n'ubundi n'andi makuru tuje n'ubundi mu bice bya Uvira ngiho bihagaze gute? Updates zari kugeza ubu nizi updates zihari, urabona ko n'ubundi ari uburyo bw'urwikango, ariko nakubwira yuko hari gukorwa amanama agiye atunguranye. Bivuga ko hari abantu nyine baje kugenzura uko umujyi umeze, ariko bigaragara yuko nyine harimo aba MONUSCO ndetse n'itsinda rigari ryatoranijwe n'ihuriro rya FARDC na leta y'i Kinshasa. Amanama arakora, ariko mu nama yabaye batangaje nyuma y'uko habanje kuba inama mu minsi yashize, byari nko mu matariki 19. uzi ko habaye inama ikomeye yahuriyemo abasirikare abo mu nzego za gisirikare, polisi ndetse n'abayobozi bose kuva ku bayobora amasheferi. Bigaragara ko hatanzwemo itegeko ndetse ryari riyobowe n'uwo bita Jacques Peusi, guverineri wa Sud Kivu, aho iyo nama yari yitabiriwe n'abantu benshi, ariko abaturage ntabarimo, zari inzego z'ubuyobozi gusa. Ubwo rero mu ntego bababwiye bati rero icyo kigiye kuba ni imirwano ikomeye, bisaba ko musa nkaho mutuzaho gake, kuko ibice byacu ihuriro rya FCN ryafashe tugomba kubifata. Biravugwa rero ko n'ubundi iri tsinda ryaje harimo maneko nkuru zikomeye kugira ngo barebe situwasiyo. Ubona yuko muri uno mujyi wa Uvira bigaragara ko harimo abantu batangiye kugenda bakacira, bavugwa ko ari intumwa za AFC. Kuva rero aba bantu bagera, abafatwa ni bantu ki? ni kwa kundi nyine haba hariho urwikekwe, bakavuga ngo uyu nguyu ashobora kuba akorana na AFC. Urumva twabita nk'inzirakarengane muri make, ariko nyine urabizi ibintu ahantu haba haje bano bantu ba MONUSCO nabo bagira urwikekwe. Ikindi kandi urabona yuko ino MONUSCO isa nkaho iri gukorana bya hafi bikomeye cyane n'ubundi n'igisirikare cya FARDC cyangwa na leta y'i Kinshasa muri rusange. Ibyo bari gukorana cyane ni ibiki bwana Safari? Bari gukorana mu buryo bw'ibanga ndetse no gutegura uburyo ibintu bikorwa, kuko batari bahaza nakubwira yuko
babanje gutumaho ingabo zo muri Tanzania, ndumva narabikubwiyeho, z'abasirikare b'intoranwa, aho babazanye kurinda uno mujyi wa Uvira. urumva rero imikoranire, kuko muri iyo MONUSCO yaje bazanye n'intumwa zihariye za Felix Antoine Tshisekedi. urumva rero n'ubundi iyo mikoranire iri kugenda igaragara, bari kugenda bajya mu duce tugiye dutandukanye, bareba uko situwasiyo ihagaze, banareba uko byifashe. urumva igisigaye rero, urumva navuga yuko bisa nkaho bigoye ku rwego rwo hejuru. umujyi akaduruvayi kari karimo, biragaragara ko hari abandi basirikare mu ibanga rikomeye bahageze, bivugwa ko ari abasirikare bo muri Afurika y'Epfo, mu gihe kandi igikorwa wenda cyo kohereza abasirikare ku ruhande rwa MONUSCO kitari cyagerwaho, kuko inama n'ubundi yabaye, Jean-Jacques Perusi yavuze yuko abasirikare umunsi baje bazabibamenyesha. abasirikare bahe bo muri Angola cyangwa ni abasirikare n'ubundi ba MONUSCO. Mu nama yabaye nyine yatangaje ko umunsi baje bazabibamenyesha, ariko nakubwira yuko abasirikare bamaze kuhagera mu ibanga rikomeye, abo ba Tanzania, aba TPDF ndetse nabo muri Afurika y'Epfo batangiye kuhagera. Abo muri Angola bo n'ubundi nibo basa nkaho bari gukontorora ino zone ya Sud Kivu yose, ndetse ubona yuko hari ibintu bashyize ku murongo, bivuga ko igisirikare cya Angola kitoroshye mu mirwane ndetse n'ibigendanye n'ikoranabuhanga. yego, niyo mpamvu ubona yuko Sud Kivu nta kaduruvayi kagendanye na gisirikare kakibonekamo cyane, bitewe n'uko hari hamaze kubonekamo akajagari. ariko urabona yuko hari ibintu bahinduye ku rwego rukomeye, ndetse ubona yuko ibintu babishyize ku murongo isaha ku isaha. niyo mpamvu ubona amaoperasiyo ari gukorwa, ari kugira ikintu ari gukora akazi bitandukanye na mbere. yego. dukomeje rero tujyane no ku zindi agisi za Karehe, naho mu minsi ishize bizari biri kuvuga ko urugamba rwaho rutari rworoshye. byo ayo bifitiwe ni ayahe kugeza ubu? Karehe impamvu urugamba rutoroshye, bwari uburyo bwo kugira ngo bakomeze bajijishe iri huriro rya AFC, bitewe n'uko urabona Karehe irasa nkaho yegereye ahabaye imirwano ikomeye hariya hafi no ku kibuga cy'indege. bivugwa ko n'ubundi bwabaga ari uburyo bwo kugira ngo AFC icanganyukirwe mu gucanganyukirwa, noneho intego bafite bayigereho. n'ubundi naho habaye imirwano ikomeye, ariko bitewe n'uko n'ubundi focus yari yabazanye yo kuba bafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, bikaba byarafeyirinze bitewe n'imbaraga zikomeye iri huriro rya AFC ryashyizemo. yego, aho byabayeho umunsi umwe, ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere, nibwo icyo gitero cyo muri Karehe cyabaye gikomeye, cyahitanye abasirikare batari bake ku mpande zombi. ariko nyine imirwano yahise ihagarara kugeza magingo aya, kugeza saha iyi nta mirwano iri muri Karehe, kuko muri biriya bice basa nkaho ntacyo bari kurwana, kuko impamvu habayeho iyo mirwano bwari uburyo bwo kugira ngo n'ubundi habeho kuba intego zo muri Masisi zagerwaho no muri biriya bice. ariko urabona yuko n'ubundi ari bwa buryo strategike iri huriro rya FARDC basigaye barakoze. buriya niwumva ngo agace kanaka ukabona ni uduce 3 cyangwa 4 twatakiwemo imiryango ku isaha imwe, ubona yuko hari kubera urugamba, ujye umenya ko iri huriro rya FARDC hari igikorwa runaka cyangwa hari intego runaka bashaka kugeraho kandi ikomeye. ubwo rero niyo mpamvu ubona bikunze kuba bimeze gutyo,
naho ubundi nta mirwano ibahambaye cyangwa ibikaze yo kuba wera kwa ngo ahahimuriwe imirwano, biba ari uburyo bwo kugira ngo batakire ahamwe mu makaritsiye agiye atandukanye kandi bafite amakuru ko hari defense zikomeye, kuko hari uduce kuko hano kare naho habayo abakomando gusa nta basirikare basanzwe bajya bahaba. Urumva nyine ari uburyo bwo kugira ngo nibataka wenda bakenere imisada, kuko abasirikare n'ubu ndacyakubwira ko ihuriro rya AFC M23 rifite umubare w'abasirikare bake, akaba niyo mpamvu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye, kuko ntabwo wanga gufite umubare w'abasirikare benshi. Umwe umuvugizi wa gisirikare uherutse kuraswa aba ari ujya gutegura urugamba mu bice bigiye bitandukanye, kuko bizwi ko ubundi umuvugizi wa gisirikare akunda kuza urugamba rwarangira, ariko niwe wateguraga ama operasiyo, bigaragaza ko abasirikare bafite ari bake cyane. Yego Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane, gukomeza dushakire n'andi makuru ugenda utugezaho update. Yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane udukurikiye bwa mbere, ushonda sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.